umuhungu utegereza amafaranga y'umukobwa nukuri aba ari imbwa. Naho umukobwa utegereza amafaranga y'umugabo bari iki? Bazi ubwenge. Ndagushaka tubonane ndanahava ngutumisa. Nkora umuhungu ugikorora ko maguyicumita nibura amasaha 12 ngiri mu musundi wacu. Uri narangiza ngahita kubita urushyi mu musundi. Banyita kabanyana rangu dayibangira umwana waje wiza ngenda kandi. Icyo nkundira minari ntago naburara minana. Ntago nabura umunyu, ntago nabura tubida two kwisiga two kurya n'ibishyimbo ni. Oya mbwira ati umuntu ataje kugushyingura kandi ari inshuti yawe. Wowe wajyayo? Ntago najya. Niwe mera turajya hiryari ya mbombo. Niwe mera mbombo. Waje pa bidire. Mbombo. Akaya washizemo. W'indaya. Umukira w'indaya. Arimo mu akakara karagura ibiceri kishi. Habona nakira. Igitsina cyanjye jewe impamvu abantu banagikunda cyane kandi ubona nshaje. Gisunda umunara wa Kiliziya y'Irwamagana. Amakuru y'urupfu rw'uyu munyerondo mwamenye cyane. Amakuru narindaho.